पाउचेदी यमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी एक्स एमएलए एमपीसी की वेल सथनरबा जज अनि हापले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा फाइल तौरकिबा केस अमगी वेल दा लेबाक्सिगी हाई कोर्ट सिंग दा एपेक्स कोर्ट ना पिरकिबा डायरेक्शन मतुक इन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओइना रजिस्टर तौकिबा केस की पौताक मतुक इन मणिपुर की क्रिमिनल केस सिंग मयोकनरिबा सिटिंग अमसुंग एक्स एमएलए एमपीसी की केस सिंग वेल सथनबगी दमक तोंगानबा कोर्ट अनि लिखतकिबा लोइनना मसिगी जज प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिंह हौखरे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन दगी रजिस्टर तौदुना लौकटकिबा PIL अदुगी नंबर 38 ऑफ 2020 ने केस असे स्टेट ऑफ मणिपुर अमसुंग मरी लेनाबा लैंगा की मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंगबो रेस्पोंडेंट ओइना काउंसिल का मखोई की मथकता लौकटपने हाई कोर्ट ना केस असे अहन ओइना था असिगी अहन बसरुल द लिस्ट तौदुना लौकटकिबने अदुगा नुमित द कोर्ट ना मरी लेनाबा लैंगा की ऑफिशियल सिंग द क्रिमिनल केस सिंग मायुकनरिबा मणिपुर की सीटिंग अमसुंग एक्स फॉर्मर MLA MPC के केस सिंग खोंजल जांगना वेल सथतुना डिस्पोज तौननबगिदमक टॉप टॉपा कोर्ट अदि लिंखननब डायरेक्शन पिखिबने केरला गोल्ड स्मगलिंग केस के एक्विस दाऊद केंगा मरी लेनरमले केरला के सना स्मगलिंग के केस दा लाखपा मरु ओइबा खोंथांग अमदा एक्विस सिंग मरक्तगे अमगा इंडिया न ख्वाइदगी हेना फाबा पामलेबा अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर अमसुंग माकी गेंगा मरी लेनै आइना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA न क्लेम तौखरे केस अदुगी मतंगदे NIA न थिजिन होमजिनबदा एक्विसिंग अदुगी मनुंगदगी अमा माकी डायमंड लालोनबगी थबक खौनलबगी दमक अमदे नोंमै स्मगल तौननबा तंजनियादा चटके आइबसे खंगलखे कुमजा सोक लिसिंग अमगा सामपन मरफुद्रा उमददा मोबाइल दे सथकेबा अटैक्सिंग अदुगे एक्विस खरागे मनुंगदा अमा ओइरिबा दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के तंजनियादा वाफम सिंग असि एंटी टेरर प्रोब एजेंसी असिना युमसखै चनमिता कोसीदा लेबा NIA की स्पेशल कोर्ट फोंदोखिबने KT रमेश अमदी M साफुरुद्दीन ना थेंखांग के तंजनियादा चतुना दाऊद की ख्वाइदगी नकनबा 8 सिंग की मनुंगदा अमा ओइरिबा फेरोज ऑफिस का उनकी अमसुंग लेबा कसिदा नोंमै के नरोंदा पसिलकनबगी पांबै सिंग की मतंगदा खनखे आइना प्रोपसिगा मरी लेनना NIA की ऑफिशियल अमना एजेंसी दा फोंदोखे ऑफिशियल अदुना आई की मधुरी रमेश ना अहन ओइना कुमजा सोक लिसिंग अनि तरागा तरुक तंजनियादा चटखे मफम अदुदा माकी डायमंड बिजनेस हौनबगी खोंगचत अदु चटखिबने माना कुमजा सोक लिसिंग अनि तरागा तरेत तंजनियादगी UAE दा सना किलो अमल लोन पुसिलखे रमेश साइड से कुमजा सोक लिसिंग अनि तरामपन की नवेम्बर दा कोजिकोड एयरपोर्ट नरोंदा पुसिलखिबा रिवॉल्वर तराहुमदोइगा कोनना फाखे माग दुबईदगी अलगपदा फाखिबने रमेश ना नोंमैसिंग अदु पालाकट राइफल क्लब तगी लेरखिबनी आइना मराल सिबा लेखे चार्ज असी राइफल्स क्लब असिनदी याखिदे अतोपा NIA की ऑफिशियल अमना फोंदोखिबदा गोल्ड स्मगलिंग अमदि नोंमै स्मगलिंग अनिमक्ता सेनर मरमदा रमेश की अकुपसिंग एजेंसी असिन चेक तौरे कोसीदा लेबा UAE कंसुलेट की आनगी एम्प्लॉई PS सरिदपो हौकिबा जुलाई 5 दा कस्टम डिपार्टमेंट ना फाकिबगा लोइनना गोल्ड स्मगलिंग केस असि अहन बोइना खंगलखे माक दुबईदगी तिरुवनंतपुरम दा सना केजी 30 स्मगल तौरमबदा मतेंग पांगलंबकीदमक्ता फाकिबने अतोप पाव अमदना लोकलाइज लॉकडाउन की मैपिंग हौखरे पॉजिटिव ओइरबसु मिंग चंदुना लयंगननबा हॉस्पिटल सिंगदा खंगनखरे इम्फाल ईस्ट अमसुंग इम्फाल वेस्ट दा लेकाई लेकाई पाक्तकना COVID-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग वांखलकपदगी डिस्ट्रिक्ट अनि असिदा लोकलाइज लॉकडाउन तौननबगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंगदा मैपिंग तौबा हौखरे अमरोमदा हॉस्पिटल सिंगदा कोविड पॉजिटिव ओइबसिंग मिंग चंदुना लयंगननबा स्टेट गवर्नमेंट ना खंगनखरे यामना थाजनिंगै ओइबा पावगी लिखुनसिंगना फोंदोरकबगी मतुक इन्ना डिस्ट्रिक्ट अनि असिदा लाइसेट असिगी पॉजिटिव ओइबगी चांग हेंगलकपगा लोइनना लेकाई लेकाई दा पाक्तकना पॉजिटिव ओइरकपा यारुकलिबा असि थिंगबा नमननबगी अककनबा मफमसिंग खंदोकलगा लॉकडाउन असि तौगदबनी आइरे लोकलाइज लॉकडाउन असि तौननबगी करम करम लेकाइसिंग लॉकडाउन असिदा कोन्सन खदगी आइबदुगी मतंगदा मैपिंग तौबने चपचाना लॉकडाउन तौगदोरिबा लेकाइसिंग अदु लेपथोक्ट्री आइरे मणिपुर की तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंग मनुंगदा जिरीबामदा इहान हाना पाक चाउरप तौबा मौंग द लोकल ट्रांसमिशन लाइरकपदगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट दा अमुक लाइरखिबगा इम्फाल ईस्ट अमसुंग इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दा लाइरखिबने फ्रेश ना फंगबा थाजबा यापा पावगी लिखुल अमगी मतुंग इन्ना थांगमैबन एरिया की ओइना लोकलाइज लॉकडाउन लागलिबा थांगजे नमितगी हौगनी आइरे हौकिबा नमित खरनी असिदा COVID-19 पॉजिटिव ओइबकी मसिंग यामना हेंगलकपगा लोइनना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अमसुंग इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ती ताना नोंगमदा अमना हेनबा मथंगी नमितना अतोपा अमदुना हेनबा तौदुना डिस्ट्रिक्ट अनि एसी COVID-19 पॉजिटिव ओइबदा हिदानबगुम तौरकले हौकिबा पुंग 13 की अक्टोबर 13 की नुमिदांग वरम पुंग 5 दगी अक्टोबर 15 की नुमिदांग वरम पुंग 5 फाउबा मनुंगदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मियोई 43 पॉजिटिव ओइकिबगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट असिगे COVID-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग पुन्ना लिसिंग अनि 494 सुखरे हारिबा मतम असि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मियोई 19 पॉजिटिव ओइकिबगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट असिगे पॉजिटिव ओइबा मिगे मसिंग लिसिंग 494 सुरे
ngasi health care additional director na thoki ba serol da Imphal West gi positive oi kiba masing koni thoi asigi matakta district asigi mi yang khani thoi amachu positive oi ba thengnari haina thengna phangba thajaba yawa pawgi likhul amana phongdorakle hai ba jang khani to asi tharaga Imphal East district ki Imphal West district ki positive oi ba masing lising mari sani barfutra ni pan sure jang khani thoi sigi manungda kundi mongsang kai area ki mi sing ni su haire mi lising amaki matakta positive oi ba district sing dip mi lising amaga samri taraga mathoi positive oiraba Thobal district amasung mioi lising amaga sam marfu manga positive oiraba Churachandpur district ne Manipur sinthungna covid laina positive oiba mi lerakpa matamda Churachandpur amati Thobal district na positive oiba mi ki masing helambadu tha khara ki mamang dagi de Imphal West amasung Imphal East tonga tongan ba leikhai singda chomlo positive oiba ki chang Henggatlakpadagi housing district ani asida covid 19 positive oiba ki masing ihan helakpale COVID positive oibani aiba mi sibagi changna Imphal West district na ihan henbaga loinana haukiba pung kunmari gi manungda laikhidaba ama tharaga district asigi laikhidaba masing kunthra Houkhre Thobal district ki kunmari chokibaga loinana Imphal East district na kolumda Houkhre COVID amasung non COVID layeng miyam da leptana phanganana bagi health department na government amasung private hospital sing na ngakna satkadaba framework ama thokibaga loinana isam chamba anaba amasung routine check up ke wada hospital da laktana bagi mass media gi khongthang miyam da khanganaba amasung tele consultation amadi appointment system pukning thawat kadabani haire anoba framework asi tha asigi mapanda thokibani framework asi da hospital singda ingadaba hospital singna ingadaba health care setup human resource amasung testing ki matang da tawgadaba sing na khaising na piri haire laijat asigi singda bana tragana positive oiraba sing ki tonga tonga ba hospital singda thamgadabani amasung mawung amada da singna bana tragana positive oiraba sing miyang ga to na tinna ba tawroidabani aina palle covid care center da puki gadabani aiduna miyubabu miudo hospital da laying da thamloidabani anabadu Ming salaga laying gadabani aire health care facility sing da emergency jawna laying bat lakpasing laichat da sigi test taw gadabani loidana admission taw badakar oiba anabagi attendant anisu lemna test taw gadabani aire panbajabadi Manipur gi tongan tongan ba hospital sing da laying balakpasing covid 19 positive oi haiduna laying da ba yaroi habasidi Manipur government anadi gi khanganduna lakpane laying ba lakpasing covid negative oiraba phawbada laying bidabadagi thawduk laikhibaga loinana COVID positive oi haituna laying bidabadagi thawduk kyasu laikhrabane mari leinaba pau amana state asida COVID 19 ki positive oi bagi sang Henggatlakliba asibo yengchinana bagi thabak senior IAS officer anida sinakre aire health ki sarsu puri ba chief minister an biren gi poktak matung ina health department commissioner Nidhi Kesar wani amasung commissioner RT Ranjit anibo laichat asigi oirakliba phibam yengchinana bagi thabak sinnakhibane laichat asi positive oibadagi hospital da layeng lagal ahiba anaba sing senior doctor sing non covid patient sing da yengbagum round chatlaga yengnana bagi thabak su government na lokutkre aire rape victim suicide tawkhibadagi person ani suspend tawkhre haukiba sayul da gang rape chathakiba matung masa mathan da sijagiba sahi nauri bidalit nubi masa amage case ki matang da thuna action lokutkidabagi damakta SSO ama yauna Uttar Pradesh ki Chitrakot ki police person ani suspend tawkhre nupi maza aduna sikhabagi case adu khanghlaknaba matung da Karbi police station ki house officer SIO Joinchakar Singh amasung Sharia chauki in charge anina Anil Sahu suspend tawki police person sing ajna victim adugi complaint register tawki de makoina mahaki imungda FIR register tawna akan evidence puraknaba aiki hari nupi maza aduna lebak pupo numita thawri yanduna sinjaki ba matungda mahaki imungda tawraki ba complaint da palliba 21 ahum yumjagai sa ki nubidang da phake haukiba October 9 da Chitrakot ki Kotwali area ki manung chanba Kamra ka Purba village da nupi masa aduna lobok da satlingi de mi hum asina mahak po phagi bani ai imung manung ki matung ina nupi masa aduba pung kya chukna ikai kumna ba mangan bike mahak makut amasung makhong pullaga nursery amada hundok lamki mahak matung tarakbada mama mapa singna thiba auraka matung da thengnarakhi bani thawdok adugi numit mangani gi matung lepak pokpa numit nupi masa adu thawi yanduna sijake imung atuna nupi masa adugi haksang poloyu yakhide khoiram khoisong narba imung gim yochen ekoising adubo sibaki jarak pina ba demand tawraduna Manipur Karbi mathingjan ke police amusu district administration the case adugi matangda action lokhtkani aina thajaba bibadagi imung manung nupi masa aduba aroiba mathau mangam sing pangthoke nupi masa adugi mabungna Lupa Crore ambagi compensation tanbaga loinana jum ama nongbai ki license ama yungi security demand tawragani aina phongdokre Chitrakot Dham Forensic Inspector General IG ke Satya Narayana Phongdoki bada nupi masa adugi mamana tawraki ba wakata yumpham oraka pokso amasung SC/ST exing makhada 21 adugi mayukta
gang rape suicide tohonbagi case ama register tawre bank da namthak tourmbagi damakta idina farm amagi director fare Gujarat ki Ahmedabad eba people cooperative bank limited ki money laundering case kamari leinana Pentium Infotech Limited amasung Hirak Biotech Limited ki director Nikita Paldev Vai dabe enforcement director idina Hanghnkhre idina phongdok ki bada cooperative bank aduda namthak tourmbaga mari leinana case amada dabibo prevention of money laundering act PMLA gi tongan ba section singi makhada phake local court amana mahakpa idigi custody da namit mari di thamnana ba khanganki Houkhre kumsa sok lising ani mapan ki meda Gandhinagar da CID crime na register tawkiba case amada jumpham oira ka idina case file tawkhe Gujarat police na makoi ki FIR da dabe pratik R saha atopa director ama amasung atay miyusingbo APCDL da Lupa Crore kunmanga Lakh kunmanga ki namthak satharamle haina maral sikhe maraga sida Manipur da School Sing amuk hnna Hanghnbagi Wafam Leikhai Tadri mama mapa singna di hanganingdre Ministry of Home Affairs na Oiba September kuntra da thokiba unlock 5 ki guidelines sing matung in October taramanga gi matung da school sing abade coaching institute sing Hanghnbagi phirap state sing da aujaba yaragani Houkhre pasu Manipur lekhak state asida leiriba school sing amade coaching institute sing amuk hnna Hanghnbagi Wafam Leikhai Tadri mama mapa Oiba sing da COVID-19 ga hujik oiriba phibam sida school sing hanganingdre Manipur da COVID-19 ki case masing lepa leitana Henggatlakpa amade laina laichat asina maram oiraga sibagi masing ju Henggalakli oirakliba phibam asi yenglaga Manipur lekhak na hujik phawbagi oina di school sing amade coaching institute sing Hanghnanaba akaknaba matam ama lepa leitre America da Angang Lakh COVID positive oire sahi asi agan basaruk to coronavirus laichat Houkhre novel coronavirus infection ki test sing pangthokpada US ke Angang Lakh lom virus asi positive oiramba thengnakhe haina anopa report amana phongdokre American Academy of Pediatrics amasung Children's Hospital Association na release tawkiba report aduna hai September 12 tagi October 9 phawbada punna angang sing da COVID case lising 103 chupna 103 thengnakhe aroibada content sing asiga maruba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asidagi yengbiriba punamak pathaga chari loinana channel sina adom ta kanarabadi subscribe like and share tawba kawi ganu punamakpu amuka hana thaga chari